Anai wo nak akam aku. Rumah kok sepi, ura-ura megang. Aku tibra rinduku. Di mata rindu ke ane agam karap memegang hana derupa di mata rindu ke ane agam karap memegang hana derupa. Hai, dikata apa tadi dan berhana kenang serabo pulang. Kan menane hai abu. Rinduku sigam anai wowo. Berhana pen telefon. Oh nyoy hai abu. Bahlun ci telpon. Halo nya. Tuan mak, kenapa mak? Anak kau nya. Ura-ura megang. Gak tahu mak ngabu. Anu pas lo, mak. Nyo kerja, mak. Nyo meeting workplace manager, mak. Nyo mentang tengah meeting. Kakek nyamenankah pegahnya. Ngaji kau nya beh. Get, mak. Lalu kamu, mak, apa? Ye. Di mata rindu ke ane agam karap memegang hana derupa di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siagam dengan kami wo. Hai mak, siagam kami wo. Pegah nak apa pegah kau ni? Kau lonjok surprise ke, mak? Ih, gemas deh. Alamak. Ye, abu ho, mak. Ye. Ha nya. Kami sekeluarga Abu mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Pakai.